Kutmandı günüňөр men, urmatly meniň görüçülerim. Maga mындай sorular gelip atat da. Men işenbeýim badylarga. Men kança jyldan beri içip atam. Anan mintip ketken jerim jok. Anan sakrny diabetten neme paydasy barby degen sorular gelip atat da. Men sakrny diabetти mындай dep aytat elem da. Sakrny diabet degen oorun jok özü. Birinci sakrny diyabet var, tubasa. Ekinci sakrny diyabet bu jaşoo jaraşa bolot da, obraz жизни деп koýat. Kıymıldaşın gerek, tamakты çendep içişin gerek, hamur ovkatты köp jöbeşin gerek, sakardan совсем neme ayırıp ketet degen nerse jok. Doktor da ayıktıra albayt, hiç kim ayıktıra albayt. Özüňe özüň doktorsun. Özüňdi özüň karap jürüşüň gerek. Men 20 jyldan beri sakrny diabetmen. Tölke kıymıldaş gerek, tamakty azyrak jeş gerek da. Musulmançylykda da aýtat goý, kazandy 3'e bölöbüz. Al emi munoga işenbeýim degenler, badyga işenbeýim degenler. Men işenem. Misal üçin men 14-nji ýyly 112 kilo toşna 120 kiloga çeýin bolşumун. Monta otura albayt bolşumун. Tölke jatat bolşumун da. Butuman basa albayt bolşumун. Mına 14-nji ýyldan başlap men uşu badylardy tanydım. Oşondan beri naborotman ketip atam da, jaşaryp ketip atam. Muну клеточное питание деген Малайзиянын продукциясы jaşartat eken. Tizem şişip durup, ayaktan su alıp, professorlar, Besin деген professor var. Su alıp, kayta koyup, kayta fips koyup, darılarda koyat ele. Oşonda da 4 ayak menen basat bolşun. Azыр жүгүрүp жүрөm, kudu şulardı içip. Почему мындай неме кылыш керек да? Постоянно içiş керек. Анткени клетка жаңырып туруш керек да. 25 жаштан кийин клетка өзү эле карып эле жок боло баштайт. Биз ошого мына клеточный питанияны кошобуз. Эмне үчүн мен калангартты айтам? Ичеги таза болсо, бүт организм таза болот. А мына санарайс деген бул эрте менен күч кубат берет, канды суюлтат. Бүт клеткага жеткирет. Ошон үчүн men наоборот заманыма ыраазымын. Ушундайлар чыгып калгандан. Жалаң эле аптеканын химикатын ичпей атабыз. Мына ушуларды ичип атабыз. Өзүбүзгө ылайык 2600 сомдон. Биринчи жазылганда 3200 сом. Анан повторный покупкасы 2600 сом. Менин телефонум 702 24 95 11.